الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan ha Islam, alhamdulillah yari na isap kita niyo jaman na to ini waktu sin Ma'had As-Sunnah yari in guru na to mulia amoy in tagsuko sin waktu lang ta bihayaon amoy in tiyagnaan niya in pangadjian tungod paparkala sira sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihayaon lang ta na hati ko hikato na ini episode lang ta sabab series siya sampai hadya matangbos insyaallah inamun kitab sira sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihayaon itukbal ko kaniyo in guru na to kalasahan amuin kumanap sin pangadjian na to adlaw ini insyaallah. Wayron na lukayin dahin ka na Sheikh Jumar Naing wal yatafaddal fadilatuhu mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على هذا النبي وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puas dinha kapamuddi iban sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala yari na isab kita hawaktu pagmamadrasasin kita di iha channel ini atau akan pagtagon Nidaul Islam. Wasin hadto mga umat Islam ya dasin nasabot ta nakauna din nakasipat-sipatan sin Rasul alaihi salatu wassalam iban na sin panuho niya iban na sin sipat sin pamaranan niya sipat sin pagpanaw sin Rasul alaihi salatu wassalam iban duwain pa din hadto habihaon in topic sin kita amon mga jimatu haway pa iyan akin Rasul alayhi salatu wassalam. Kisah kita sin Ali ibn Abi Talib in agi niya namunglo niya Abdul Muttalib in Abdul Muttalib apo sin Rasul alayhi salatu wassalam. In ako lo niya nakatagainop ako aon niya di matungka ko nagpatagainop doon hatagainop ko inagi niya ihfir tayyibatan inagi sin Abdul Muttalib wama tayyibah unin pagyanun tayyibah wayron siya jawaban sin nagpatagainop kaniya sambil minig sambil nakabatiin Abdul Muttalib halom siya sin pag-inong-inong hapag kinsumihan natog na sa balikin Abdul Muttalib bihad tuloy sa binjimatu inagi kanya sin nagpatagainop kanya ihfir barra sambil wira siya jawaban sin nagbayta kanya atau akan sin nagpatagainop kanya minigda siya magtuwi nakabati ni sa bin Abdul Muttalib
Sambil ini katu natakainop niya sin inusog ini ihfir al-madnuna. Hinagi sin Abdul Muttalib, wama al-madnuna? Qala thumma dhahaba anni. Biyado sa hinang sintaw ini magpatakainop kaniya. Falamma kana al-ghad, pagkinsum natugnay sa magbalikin Abdul Muttalib, sambilin kahinapusan tagainop niya ihfir Zamzam. Naalaw niya, kalialaw niya in pagtagon Zamzam. Sambil biyaitaan siya sinsipat, hauno niya tungod kaliunin Zamzam yadto. Sambil falamma buyyina lahu sya'nuha, sambil timampal na in pagtagon kanya Zamzam, biyaitaan siya bang hauno tampat sin Zamzam. Diyan niya in anak niya Haris bin Abdul Muttalib, laysa lahu yawma idhin waladun ghairu. Hati niya ni Abdul Muttalib hawaktu narak siya kali unin Zamzam, tubig Zamzam, inanak niya hambuk pa. Amuna hi Haris ibnu Abdul Muttalib. Doon man kali na sin Abdul Muttalib in Zamzam, sambil kiyabakan niya na hawaktu man kita niya na atokan gimo na in tubig, kabbara timakbir in Abdul Muttalib, nakaiyan siya Allahu Akbar. Sambil kiaingatan sin mga Quraysh, aon doon karayawan, nakawa sin Abdul Muttalib. Faqamu ilayhi, aguso sila miyadto kan Abdul Muttalib. Ya Abdul Muttalib, inagi nila, innaha bi'ru abina Ismail. Inyaon lang niya, bang makakato kupong sinapo nato Ismail, at inaamo rin kupong sin Zamzam. Sambil nagisin mga Quraysh, wa inna lana fiha haqqan fa ashrikna ma'aka fiha. Na palamura kami mamarinta doon na kupong yaon. Qala ma ana bifa'ilin inna hadhal amr qad khussistu bihi dunakum. In ako di ta kamo palamurun mamarinta hakupong ini, sababin nyari ini special sadya kako, tupot sadya ako in mamarinta kaniya, wa utituhu min bainikum, iban ako in kadihilan bukun kamu. Faqalu lahu faansifna, in agisin mga Quraysh na magpaadil kau, bahagi kami, fa inna ghairu tarikik hatta nukhasimaka fiha. Bunalto din kami bangsa Quraysh, di namu kau hundungan sehingga subay kami kadihilan mo bahagi. Qala faj'alu baini wa bainakum man syi'tum. Na inagihi Abdul Muttalib, na bangka mo mabaya, kumawa kita tao maghukom. Amuin hukumun kita bang isiyo mamarinta hakupong ini, hazamzam ini. Faqalu kahinatu bani Sa'd. In kahina amuin magkikita-kita din habani Sa'd. Ingan ya Hudhaym, in agisin Abdul Muttalib lo niya naam. Qala wa kanat bi ashrafi Syam. In kiaunan hi Hudhaym, in siya nakabut ang hula Syam. Farakiba Abdul Muttalib, nagusus na Abdul Muttalib, iban na sin iban niya, den hapanubo sin Abdul Manaf, den hapanubo sin Bani Hashim, den hapanubo sin uno-uno na inibangsa, den habangsa sin Quraysh. Sambiling kiaunan, hawak tu yadto bang mga deka tu El Niño, amuin maunit kau makalawag tubig. Doon man sila pagtulak-tulakan, kiaubusan in Abdul Muttalib, iban na sin kaibanan, amuin iban niya,
kaubusan tubig. Fastasqaw man ma'ahu min qabail Quraysh. Aun din ha mga iban nila. Wayroon day sab kaubusan sin tubig. Hati na Abdul Muttalib da iban din ha mga kaibanan iban niya amuin kaubusan tubig. Sambil inhinang nila nangayo sila pa mga iban nila amuin way kaubusan. Inagi sin mga sila amuin aun patubig diara nila. Inna bimafazatin bunal tud in kita niyo bihaun hawak tu amuin magkalagihan tubig. Wa nahnu nakhsha ala anfusina. Naing kami mahanggaw day sab kami ada kala kaubusan kami tubig kami mamudarat. Mithla ma asabakum biadasin jimatukan niyo kaubusan tubig. Falamma ra'a Abdul Muttalib ma sana'al qaum. Hawaktu kitaan sin Abdul Muttalib bihadtuin style nila. Pangagdatan sin sila wa ma yatakhawafu ala nafsihi wa ashabi. Iwan kitaan niya amuin makahanggaw na inparkala nila. Sababin tao ma'ruf bang di na makainom sin tuwig, wayron dugaing kadtuan nila bang bukon hikamatay nila. Qala inagi Abdul Muttalib, madha taron? Unuta hapangatud niyo unungin hinangon na to. Qalu ma ra'ayna illa tab'un li ra'ik. Inagi sin mga iban niya amin kaubusan sin tuwig, wayron hapangatud namo. Wayron din ha mga matali sin kami, buat malingkan magad kami hauno-uno na in matali mo. Famurna bima syi'ta, na daaka na kami hauno-uno na in kabayaan mo. Qala fa inni ara, in agihi Abdul Muttalib, bunal mo na to din ako, bang ako in tumali, an yahfira kullu rajulin minkum hafratahu. Subay na lumungag, kumalot, in tiap-tiap pusog din kaniyo. Bima bikumul an minal quwa. Usalun niya na in kusog niya, kumalot. Fakullama mata rajulun atin niya diak sila sin Abdul Muttalib kumalot hasupaya bang sila mawapat o naasal lungag atau kanyanda sila doon halungag nila hatda kumantabunan. Fakullama mata rajulun dafa'ahu as'abu fi ufrati. At tiap-tiap pusog mawapat sabab sinwayron na mainom asal daon dalungag hatda kuman siya tabunan. Thumma warawhu, pag-uus niya kumalot, bang siya mawapat na dundun na siya tabunan. Hatta yakuna akhirukum rajulan wahidan, sambil amuin kahinapusan usog, makapin, hati niya isa-isa niya rakuman makapin, paday'atu rajulin wahidin, adapun law niya, in makapin usog hambuk, di makubul, mas labi long niya magaan, iban mas labi malingkat, din sin amuin mataud doon kimakanat ini jasad nila hadi sila makubul. Biatin natalin niya, qalu ni'ma ma amarta. Way na long niya lumingkat din ha mga ini piyangdakan mo. Fakama kullu wahidin minhum, timindog na in mga iban niya, fahafara ufratahu, ang pana sila kimalutin tiap-tiap hambuk din kanila lungag. Thumma kaadu, pagpuas nila, pag-uus nila yan kimalot, ang pana sila doon limingkud, halungag amuin kialot nila. Yantadhiruna al-maut atashan, nagtatagad sin kamatay mayta sabab sin wayroon na tubig
uhaw-uhawan, amo yadto inhinang nila naglilingkod doon sambil doon na sila tumagat sin kamatay nila. Thumma inna Abdul Muttalib qala li ashabi, nakatali ni sabin Abdul Muttalib sambil inagi niya ha mga iban niya, wallahi inna ilqa'ana bi aydina hakadha lil maut la yadribu fil ard. Bunnal tuod in bihay ni kahalan nagtatagat kita sin bihay ni hakamatay sin kita, la nadriu fil ard. Wayroon na law niya bang mga kato humantang ngumiin dagbus bini kahantang. Wala yan bagi li anfusina, iban banga kolonya umatud biadi tupon law niya amo ini hinangunta. Hati niya nagtaliin Abdul Muttalib bang biya din in solution ada kalaon pa isablawi marayaw hinangun din sin tumagad sin kamatay. Fa'asallahu an yarzuqana, nalaw niya in angan-angan murah-murahan in Allahu ta'ala rizkian niya pakita ma'an bi ba'dil bilad, tubig din ha mga dugaing hula atau akan hauna-unahan yaun atau akan ada kala bang kita manaw tuyon ta in tulak ta ini ada kalaon pa tubig gawa kan tahaunahan ta. Irtahilu, nakadto na kamu hatta idha faragu wa man ma'ahum min qabail Quraish yanzuruna ilayhim ma hum fa'ilun. Amuin mga sila taga tubig miuna na din kanila, kimikita sadya kahalan nila, way minsan nakatali amuin tumabang kanila sabab in kiyabukaan sin sila kaubusan sila tubig hikamudarat ito paginhawabaran sin sila. Sambil taqaddama Abdul Muttalib ila rahilatihi farakibaha. Limong kaad na Abdul Muttalib ampa siya simakat hasasakatan niya. Falamma in ba'athat bihi, hawaktu bihan nakapanaw na infajarat min tahti khuffiha. Doon man siya asung na sumakat atau akan nakasakat na onlaw niya mustak dain ha hababaan sin sikin niya ay numain dia kantang kupong atau akan tubig amin tuburan main arabin, tubig amuin inumun. Fakabbara Abdul Muttalib, timakbir Nesa bin Abdul Muttalib, wa kabbara ashabuhu, ampa timakbir in mga iban niya, sambil nakainom sila, nakainom in iban niya, sambil in mga sila amuin myuna na tiyawag nila, nakainom na sila katan, biha ini, sambil imian in agi nila, wallahi la nukhasimuk, munal tuod sapahan na mo pallahu ta'ala di na kami duma magdiskas kay mo ha pamarinta sin tubig zamzam yan, innal ladhi sakaka bunal tuod din nagdihil kay mo tubig yan bihadhil fula ini ha tampat ini siyaray sabin nagdihil kay mo tubig amon dito hamak ka amuna in tubig zamzam. Farji' ila sikayatika rashidan, na uwi na kaumadto ini pamarinta na kaumadto dito hatubig sin zamzam hati niya ampa pa sila nagrida piasaran nila na in Abdul Muttalib amuin mamarinta hatubig sambil piagkadatan nila in Abdul Muttalib sambil in Abdul Muttalib hambok din ha mga tao mas sin bangsa Quraish amo na Abdul Muttalib apo sin Rasul alaihi salatu wassalam. Amo yato in mga jimatu haway pa ianakin Rasul alaihi salatu wassalam. Hawak tu sung na anakun sung na gumwa in Rasul alaihi salatu wassalam. Hikaru din ang mga kissa amo in jimatu hasung na
gumawa in Rasul alayhi salatu wassalam, in kiaunan sin Abdul Muttalib, ini nagnadar siya. Innadar niya, bangakulaw niya makaanak hangpo, hinangon ko kulban inambo, at niya sumbayon ko in hambo. An yanhara ahadahum. Falamma tawafa lahu ashra, awaktu man nakanakin Abdul Muttalib ang po, pini niya na bang isuin masumbay niya. Atin niya, bunot-bunot niya na yan. Fataratil Qur'a ala Abdul Muttalib bin Abdillahi bin Abdul Muttalib. Innabunot niya ngaan, amuin sumbayun niya, amunain Abdillah, anak sin Abdul Muttalib. Amunain Abdillah, ama sin Rasul alayhi salatu wassalam. Wa kana ahabban nas ila Abdul Muttalib. Ampain kiaunan sin Abdullah, amunayad to in bang mga kato paborito anak sin Abdul Muttalib. Hi Abdillah, amunayad to in kalasahan sin Abdul Muttalib. Hangkan unin ninang niya, faqala Abdul Muttalib, Allahumma, huwa awmi'atan minal ibil. Nangindoa siya po Allah Ta'ala, Ya Allah, uno insumbayun ko, hi Abdillah, atawakan hanggatus unta. Ampan isab siya nagbunot-bunot, biunot niya, piyagpian niya, in anak niya hi Abdillah sumbayun, atawakan hanggatus unta, sambil inna bunot niya ini amunain hanggatus unta, way niya na sumbay in Abdullah, amuin siumbay niya hanggatus unta, biadtuin pagparihala sin Allahu subhanahu wa ta'ala kan Abdul Muttalib, apo sin Rasul alayhi salatu wassalam, damikyan pagparihala niya kan Abdullah, amuin way na sumbay sin Abdul Muttalib, biatuin Allahu subhanahu wa ta'ala hasiyo-siyo na kabayaan niya parihalaon, hinangon niya insabab bang man sadya di ataw kan mataptap dain pamarihala niya hauno-uno na kabayaan niya parihalaon. Sambil piasawa limagguman simubul man in Abdullah, piasawa ni in Abdullah kan Amina anak ki Wahab, in Wahab anak ki Abdi Manaf, i Abdi Manaf anak Zuhra, Zuhra anak Kilab, sambil naburus in Amina, sambil pihak burus niya na in Rasul alaihi salatu wassalam. Biagtu in Jimatu. Sambil ini katu amuin mga kisah Jimatu, hawai pa yanak in Rasul alaihi salatu wassalam, amuna in kisah sin ashabil fil, sambil kialukis siya Quran, sambil kialukis siya Quran, inagi sin Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Uno, way kakita mo ya Muhammad, bang uno hinang sin Allah sin Tuhan mo, hamanga sila amuin tagdapo sinunta, adapunin unta ini, in nagparaka niya, amuna in Abraha, king sin Habasha, hatayim nila yadto, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, in biya mga taktik, sin Abraha, bialik da sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya, hati niya, nagda siya madto unta, sababi na huna-huna niya, maluhay atau akan kagausan niya lubuhun ng Ka'ba, sumagawa bukon ng Ka'ba na lubuh nila buat malengkan amura in ginhawabaran nila, sambil amuna ito in sabab kiawapat sin sila. Wa arsala alaihim tayran ababil, iban piarahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, manuk-manuk, nagdara siya ini batu din hapi narka jahannam, tarmihim bihijaratin min sijil, in mga manuk-manuk ini tilo sila sin batu din hapi narka jahannam,
faja'alahum ka'asfin ma'kul, nahinang sila biya kahantang amuin kahoy atawakan amuin uno-uno na bang siya masunog tartanto na sadya biya siya kantang mahinang siya biya abo. Bihatuin ini kisah amuin jimatu haway pa iyanakin Rasul alayhi salatu wassalam. Inagi Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, imtanna Allahu biha ala Quraisyin, hambuk din mga gifts atau akan hadiah sinallahu ta'ala hama nga sila Quraish, pialin sinallahu ta'ala in mga sila nagdaraon ta atinya sundalu sin Abraha alladhina kanu qad azamu ala hadmil Ka'bah, amuin mga sila mabaya sung nila lubuhunin Ka'bah wa mahwi athariha minal wujud, sambilin maksudtud nila yadto papasan in bakkas sin Ka'bah. Fa'abadahumullahu wa arghama unufahum wa khayyaba sa'yahum wa aballa amalahum, iban in biyadto kakahinang bialik kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala waraddahum bisyarri khayba, sambil nalusung sila bialik sinallahu subhanahu wa ta'ala nalusung sila. Wa kanu qauman nasara, in agama piag-agaman sin Abraha iban na sin sundalunya in sila Nasrani. Wa kana dinuhum idzaka akrab halan, parahal in kiaunan sin agama sin Abraha masuok pa siya malingkat pa in pag-agama nila din ha pag-agama sin Quraysh haway pa nahinang Rasul alayhi salatu wassalam, haway pa nahinang in Muhammad Rasul sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Fa inna fi dhalika al-am, adapun hatahun yaun doon day sa piag anak in Rasul alayhi salatu wassalam hangkan na bangkaw maasubo bangka ano iyanakin Rasul alayhi salatu wassalam in hikajawab sin kita tahun gadja hatinya tahun amuin biya na sin nakis sa takaina. Walakin Allah lam yansur Quraisyan alal habasha li khiyaratihim alayhim, sumagawa in Allah ta'ala bukun in maksud niya hangkan niya tiyabangan in Quraish sabab special siya pa Allah ta'ala, bukun niya to in maksud sumagawa bal siyanatan lil baitil atiq, hangkan niya to tiyabangan sila sin Allah ta'ala pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala doon habay niya alladhi syarrafahu Allahu amuin wa'adzamahu, amuin tampat atau akan bay myulya sinallahu ta'ala iban liyaggu niya wa waqqara bi bi'thati khataman nabiyyin, iban panglaggo doon hapag hakaon atau akan hapagwa hapagpara hakahinapusan nabi iban Rasul amuna in Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan inagi sin Rasul alayhi salatu wassalam faddalallahu azza wa jalla Quraisyan bisab'i khisal, myulya atau akan dihilan sinallahu ta'ala kalabbihan in mga sila Quraish hapitu parkala. Faddalahum bi annahum abadullaha 10 sinin, pagpalabi kanila sinallahu ta'ala dilan sila kalabbihan haway pa in Rasul alayhi salatu wassalam nakapagtag-ipon sila halom sila panauhid hangpu tahun la ya'buduhu illa Qurashi, wayrun nagtag-ipon buat malengkan din habang sa nila din habang sa Quraish hati niyan in kaibanan bangsa way na nakapagtag-ipon pa Allah ta'ala buat malengkan din sila nakapagtag-ipon pa sila hangpu tahun haway pa in Rasul alayhi salatu wassalam gimu. Wa faddalahum bi annahu nasarahum yawmal fil wa hum musyrikun, iban din na mga kalabbihan sinallahu ta'ala kanila
tiabang sila sin Allahu Ta'ala hawaktu simud maun in sundalu sin Abraha biana sin kisah takaina wahum musyrikun para hal in kiaunan nila ini nagsisyirik sila pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Wa faddalahum bi annahum nazalat fihim suratun minal Quran. Iban hambuk din ha mga ini kalabihan nila piaturunan sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ini habangsa nila Quran hambuk surah amunay pagyanon liila fi Quraish. Wa faddalahum bi anna fihim an-nubuwah. Iban yalabi sila sin Allah Ta'ala sabab doon gimwa kanila in pagnabi kahinapusan Nabi amunay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikian wal khilafah. Doon day sab gimwa kanila habang sa Quraish in pagnakura in Rasul alaihi salatu wasallam Quraish, in Abu Bakar as-Siddiq Quraish, in Umar ibn al-Khattab Quraish, in Uthman bin Affan Quraish, in Ali bin Abi Talib in siya Quraish day sab dito kanila hatina habang sa Quraish gimwa in mga upat khalifa. Diadto na mga umat Islam ini amuin makawatam pangadjian in Kaaba siya na inbay sin Allahu Ta'ala wa hiya awwalu baitin wudi'a lin-nas siya na in panagnaan bay sin Allahu Ta'ala biyutang atakan nabangun na hisiu-siu in mabaya lumubu kaniya indani niyo Allahu Ta'ala in makuntara nila bukun hisiu-siu na sambil bang mukitaun amurakuman yan intiatali sin mga sila amu insung lumubu pakaba sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa minsan biyarin in pagtali nila alhamdulillah sambil pawihawon masi-masi naman timitindog in Kaaba sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karuan niya in Kaaba yaun kiblat sin kita niyo di kau manjari ini bangkau sumambahayang hawairun udhur mo subayra kau umalup pakiblat sawab amu yaun in pag-aalupan atau akan doon kita niyo umalup hawaktu kita niyo sumambahayang sarta in Kaaba yaun nahinang na sunnat atau akan bang kita niyo maghaji suway kita niyo doon maghaji atau akan bang kita niyo magumrah damikyan bang kita niyo magkuliling magtawaf di kita niyo manjari magtawaf dugaing din ha Kaaba sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bang sa upama niya in kita nagtawaf pa mga kubur na inya tumabilang siya din ha mga dusa dakula hikatap-tap ta paapi narka jahannam hati niya inyad to ibadah sabab in pagtawaf ini pa Kaaba in sa ibadat nabang mutyukbal in ibadat mo habukun tampat niya habukun ini way mudiuhal way mutyukbal pa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mabilang na siya syirik dakula ampa in syirik dakula hikatap-tap sin kita haapi narka jahannam wa iyadhu billah mga kiaridaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dito na sadya patubtuon sin kami malingkat pa intiyo-tiyo din sin matawtud sababin mataw din yada kala magsumo asal day sa insyaallah Ta'ala hindi mga sila katawtay manghuranta alhamdulillah wayron day sabsiyo mo pa amoy nagtatabaro naman ini bang mani sabin programa ini di mabugto sarta bangaon supama niya biyan mangayo kanyo amoy nagiddia insya yadto ini biya kantang mangayo manguli sa babahambok siya din ha mga ini naggugulal part siya sin nidaul Islam atau kan ini hambok siya din ha mga uno tayo ini naghihina nga nidaul Islam na in ando ayaw kang mag-us-us amin kumahagad sabab in mga tatabangan hambok rin pagtukbalan niyo amin haraig ko niya tawakan president sin nidaul Islam biyan akan katuan Zakaria Muhammad jazakallahu khaira jazahullahu khaira
atau akan bangaon mga biutang doon mga plastik, hauno-uno na hamol, atau akan dia tempat sembuangan ini, bukun day sabi ni mga pag-atak, sa ipahati na mo sadya kanyo, na inyaon wayron yung panghati, hikatuan, atau akan presidensi ni Daul Islam, wayron niya ito panghati niya. Ang kan nabangong kakitaan nyo doon, iwot patuhan, daan nyo mari, kan katuan Zakaria, hasupaya, ini maklarify atau akan makleared ada kala isa mga diaragang nila ingan hikatuan hawairon panghati niya sa habiyaon ini mataod na naggugol albar iman sumagawa himihinang naman amuin langgal syara pa Allah subhanahu wa ta'ala na kabalikan ko hauno-uno na amuin mabaya kamu tumawang i-direct nyo matukan katuan ini bisara ini waya ko diak atau akan ini tulus ikhlasin hapangatayan sin kami na kamura kuman bahala insyaallah subhanahu wa ta'ala kakitaan nyo rin sa maria screen niya yaon uno-uno na pahati ka tuan insyaallah subhanahu wa ta'ala minsan biyad to yari rin sa siya nagdurungog uno-uno yung biya mga mali atau akan mistakes sin kami na ando ineditod kami babaya atau akan magmalilla bang di niya kayo ma-check sa kami ni murid niya sarta nag-anad-anad na sadya nagbisara di haunahan murah-murahan in makawa na to pangadyan na kabogbugan singkita niyo sarta murah-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala dilan kita pamumulan amuin mausalta haaga masinallahu ta'ala hikakawa ta sindrida niya wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa yamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, magsyukur kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito na lang ta tumugtog ang pangadyan ta waktu ini insyaAllah. Yan na sinari na kakanapan da haamin waktu rukaing sampai maubos inamin kitab ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Mga yato na sadto in mumungan sinamok muruta sabab na yan dahil sa nakabutang high screen ng darakan-dakan in biya mga pakatising kami na mura-murahan lang ta mabasa niyo inya to ay ito naglipay ring hamin yan nakabutang doon hawin ini nagdarakan-dakan yan inya to nagtuod sabab na dahil hamin panagnaan sin dimakan in programa sin ni Daul Islam amin kandiri niya na wayroon kami nakabutang law ta biyasin mga uno-uno na kapanya-pandihan na mo inlaw niya inya ni Daul Islam inibutang bang siya on nagbutang na amo rin nagbutang ito in nagkawa sin mga uno-uno na biya mga tatarangan sin tao mga yan na in amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap manusia labi na siya makaingat inamoy tunguran iban patunguron hamin kakahinan sa tiap-tiap manusia. Murah-murahan kami magpahati ito supaya sadya amoy hindi lumando hindi mga ka ini laungan sin manusia. Tatabangan ito rakula inamin kaptangan siguro na ito amin tao nung tanagihinan kaniya. Manjari salam dua apakatan labi-labi na amin mga sila wala nagbati laol dahil kapanagnaan sin programa sin kita niyo amin masi-masi biya na sinari 5 lamod sin pakaradyaan ini amoy in supaya sadya lumukay in amin programa sin kita niyo na in kami biya na sinari na mo magtukbal sadya kami sin amanat at tawa dahil maon na mo in amanat niyo itukbal pa amin mapatutukbalan kaniya supaya dumakan in programa na ito marayo insyaAllah subhanahu wa ta'ala sa tabihan na sinakina mo baran ko bang sa upama amoy in batwayron na tuod biya mga abutan na wayra mahinang sing kita inyan to bang sa upama ini wayron na hika abot niya na wayron da mahinang din sa nyundong in pagkala kalau amurad ko sa bing katugtuan sin kakaus-kausan sin kita kumagawa na pagsusukor ng Allah subhanahu wa ta'ala masi-masi naman isa dahil nga panagnaan ini minsan iyanon dahil ako man ini 2 taon na dimakan yung programa na ito alhamdulillah pasasin mga kataw tayo mahuran amoy in yan
di murungog sarta timikita sing kahalan sampay in sila nakahati wa sila sinyari halawman sinamin studio ini ikita nila in kulang kabos magtubihan na sarta yan nila rakyat dadakahan yung mga katantaan karadyan na to yan ha Facebook yan ha YouTube in katantaan pakaradyan sa Allah subhanahu wa ta'ala na magsupor pakatan puas din ha pagsupor na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala rin tumumbas ka ito tanim sinamal na to inshallah ta'ala in kami ini narida kami makatumbas iban na wayro to dapat na mo tumumbas sa manusia so abdi kami ba imiban na Allah subhanahu wa ta'ala magdilitumbas bihanto na sadya na murah-murahan mga katawtay manguran na sinabi na salam doa kaniukatan si Budayari ha amin binaybayan sin hula na to sampay na mawut matupang mga hula masuok-suok marikado tanyo amoy ini diha Indonesia, Malaysia lang ta, Singapore, Brunei, sandakan yaon masabot Ano sa makikita? Masya Allah. Singapore? Oo. Ako tama ito? Oo, Internationalized. pahati sila maribiha. Na Brunei, namikyan. Iban ha, ini sambil beda kato, in ha, kutakin na balo. So, nag-uunotod sila, nagkikita namin. Labi-labi na in live ini, ipag-download nila. Namikyan nakakarintay mahutta amin. Magtatawang na isa. Kampay nakasud maripalaw sinuno niya amin ha markad sa Haramain. Nakita niya na to din namin studio. Ini studio ta ini. Nasarta nagbayta kato in sila rin dito on mga pangadjian biya sinini dia download nila yan. Kiyupan, iurol nila kataan, alhamdulillah. Iman pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, misan sila yan ito sa sausin pagginang nila, amoy di na sila kahunitan sinamin ilmo din Allah ta'ala, maka nila sumud palong sinbay nila. Sana dyan magtawag. Sabab kakitaan nila ini, in live tayo, kikita nila ha Ustream. Tinirong sila bukong duty, na magkata sila yan. Namikyan, pagsupor ang mga sila, amoy masimasiti matawang, amin din kapanagnaan pa sin parkala ini naon in organization sa lamdoa kanila iban pagsukor ha mga katabangan nito damikyan lawi-lawi na amin lokal kaya butangan ta ini na sarta na biya na sinari in lokal ini nari kita malawang sa babrasulin nagbayta in lokal sin ini Majlis LL kagyanon insiyan hambok din ha mga ini jambangan sin surga Raudatun min Riyadil Jannah. Na murah-murahan sa Allah lugal ini amoy madawhat sintag dapukan yan sa Allah Ta'ala itunggas sintuan Rabbul Alamin haadlaw gana-gana naman itong tao tayo mamuran in mauli mamait kami kaniyo lapal Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.